par autorité qui est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détermine qu'à partir de ce moment, qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les forces du mal, toutes les forces du ténèbre qui a venu contre votre vie, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je transformação em sua vida de agora em adelante. Se tienes un dolor, se te duele la cabeza, se te duelen los ojos, dentro de pouco eu vou poner mis manos em tu cabeça. E mi Deus hará um grande milagre em sua vida. E pour nous qui la victoire sur la guerre andant que nous, nous seulement capables de se monter si nous recevons a batemos avec l'esprit. Si nous repentons, si nous baptisons dans l'eau et si nous recevons a batemos avec Saint-Esprit, exatamente com ça. C'est peut-être ça que faut avaliar a vitória. Jesus disse que muitas guerras viriam e são sinais demonstrando que ele está próximo de voltar. Então o que nós temos que fazer? Avaliar nossa vida. Agora eu quero te falar uma coisa. Jesus falou de guerra entre país contra país, mas Jesus também estava querendo falar de uma guerra que nós enfrentamos aonde? Dentro de nós. Que guerra é essa? A guerra das nossas vontades contra as vontades de Deus.